स्वागत मोगचनो कोंकणी भाषेतली नेकत्र या कार्यक्रमाचा आज ब्रेस्तर दीस हर एक ब्रेस्तरा आम्ही एका विशिष्ट व्यक्तीक आनीक समाजंत कोंकणी समाजंत कोंकणीचे बोंदेर भोव उंचायाक उबारल्या एका व्यक्तीक आपण हाडचें आमचें काम जावन आसा आनी आज तुम्ही राग करून रावल्लो आनीक ह्या मनशाक पळयची जाल्यार बारीक कश्ट तितलो स्पीड आमच्या कोंकणी समाजांत काम करता. आमच्या मध्ये आसा रंगनाथ भट. हे पोवटी आमच्या एक गव्हर्नर जावन आसा आनी तातूंत 4 डिस्ट्रिक्ट जिल्ले येतात आनी त्या 4 जिल्ल्यांक एक गव्हर्नर नाजाल्यार मुस्तपटी एका राज्याक एक गव्हर्नर आसता वो एका डिस्ट्रिक्टाचो 4 डिस्ट्रिक्टाचो गव्हर्नर. रोटरी गव्हर्नर म्हळ्यार ल्हान विशय न्ही. इंटरनॅशनल म्हळ्यार आंतरराष्ट्रीय मट्टाराच्या रोटरीक एक गव्हर्नर जायचे जाल्यार आंतरराष्ट्रीय मट्टार आपण न्हू एक 4 परी तरबेदी दितात. तूं कितलो पॉलिश जाताय तितले लोकांची मनां वय करूंक जाता म्हणून तांचें आलोचन. सेल युअर सेल्फ करेक्ट ना. सेल युअर सेल्फ इज देअर कॉन्सेप्ट आनी ती एक पोस्ट जायची जाल्यार अशें आसोचें. बरें करेक्ट आसलें. बरें स्वागत तुमकां. थँक्यू. हांचे परिचय काही विशेष ना. हे कॅनरा इंजिनियरिंग कॉलेज हाचे कार्यदर्शी जावन आसात. दुसरे काही विशेष ना. कॅनरा संस्थेचे पुरा सुमार 11,000 भुरग्यांचे पट्टणासचे कार्यदर्शी जावन आसात. दुसरें कांय ना. ऑड ए टायर सेलिंग अँड तांच्या व्हील अलायनमेंट हांच्या संस्थेचे आनी दुसरें कांय ना. म्हणून लंब जालें. सांगा तुमी खंय जल्मल्यात, खंय मंगळुरांत कशें वाडल्यात, रोड ट्रिम्सर कशें आयल्यात हे तुमी तर सांगा. शंका दिता बंदरे तीर्थ आमी सांगल्यात निवृत्ता नका. म्हजे जल्म जालो मंगळुरांत 1959. 60 वर्स जाले पयर म्हाका. ओन्ली 60 रिटायर्ड जालो. स्टील ओन्ली 60. सादारणशी एक 3-4 स्कुलांत शिकला. फर्स्ट स्टँडर्ड किंडरगार्टन म्हणजे नजरत. फर्स्ट स्टँडर्ड कार्मल स्कूल. 2nd to 5th मिलाग्रिस. 6th to 10th कॅनरा. 2 वर्स PUC सेंट अलोशियस अँड KRC. नाही निमगुजे पाद्री आप तो ट्रान्सफर जाऊन सगळ्यांनी गेला. किंडरगार्टन. ओके धन्यवाद. तुम्ही आका गेल्या काही NITK. NITK ಅಂತ म्हणजे मेकॅनिकल इंजिनियरिंग जालें. So that was a great education. NITK सीट मेळची म्हळ्यार इट मे बी it was a big task very difficult because we did not have CET in those days. Amka we had to go through DTE. NITK म्हळ्यार KRC सुरतकर तन्ना ते KRC म्हणा. बय and बारी कष्ट आले ते सीट मेळचे म्हणा बारी कष्ट आले. पेड सीट आणि म्हणून पेड सीट म्हणून असला नथिंग and number of colleges ay बारी उण असले. हांव शिकतना नीट येना असले. only 2 colleges were in Dakshina Kannada were MIT and KRC. And it was very difficult. Otherwise you had to go to Bangalore or Hassan. कहीं वचून शिकायचे असले. आन अम्मा सोडच्या रेडी आमगेल चेडो गाव ते वचून नाही. तुम्ही आन अम्मा विशयांत आनी सिबलिंगा विशयांत एक बंद सांगा. My father was born in Puttur. Whatever I have the values and integrity that I have got in myself, I owe everything to my father. He was a man of principle and he was a very very good man and I still miss him. That is that sentence is very important. Yes. And whenever I have to take a decision udga seta the way my anundala kashi sangta ashilo how he would have guided. Every time I get reminded by his words of values and yes it is very important. Simple manisha. Very simple. He used to taan ek dhoti galnache. Dhoti and ek white shirt. That is how he was known. Yes. Very हात मातले शर्ट गी या पुढे
regular bush coat, but very neatly dressed. But he does never used to wear trousers, tempurana. Okay. Very, very simple man. Very simple. ट्राउझर्सचे गोतच ना त्यातनं तिथं लांब जाऊचे आम्ही त्यातनं ते पॅन्ट ते तुमचे जोक आम्हा विषयांत या सिबलिंग My mother was a very quiet lady. Very, very Homemaker. quiet. Very quiet. Never used to interfere. But she always used to caution us that if we did not study, your future will not be good. तिथलंच That's all. Mark unasları aspale. She never used to scold us. Say, you have to really decide for yourself what you are going to be when you grow up. That is what. आता केलेलं पारा कळत All my sisters, I have got 4 sisters. 4 akka samaka. All of them are well educated. 1+5 1+4 तुम्ही 1 plus 4, yes. व्हेरी Yes, पॅट yes, पॅट yes. पर्सन तर सिद्धी रोड तोड दिला तुम्ही No, you become pet only now. In our age, there was no pet. हॅन्डपॅक Children never used to get pampered. त्यात त्या प्रकारे I wore my first slipper when I was in the 5th standard. होय त्यात चप्पल ना काय ना पय्यपंत पूर वाटतो. Because of playing all day, we were used to play. हक्का आणि बरं सेटल्ड वेल सेटल्ड Yeah, all well settled. तुमचे बिझनेस आणि कसं केलं सांगा No, Now you have my father had a transport business, which I closed down in 2006. ट्रान्सपोर्ट म्हणजे लॉरी की पार्सल Lorry transport. लॉरी Canara transport. We had branches in Bombay, Bangalore, and 3 places in Kerala. Then Bangalore was the head office, and it was a good transport. Yes. But after that, I changed my perspective. I changed it to tires. तुम्ही पार्सलिंग आणि ब्रॅकेट Parcel, mainly parcels. त्यातनं पार्सलिंग करता Parcel, yes. मग नाही इट विल बी अ व्हेरी गुड ट्रेड वी आर big No, concern. what happened was if you are an individual, it's very difficult to run the business, and there are too many risks involved, and it will take toll on your own self. So I decided not to continue because I was doing my insurance survey. मग इंजिनियर जाऊन तुम्ही ते करता I was doing my insurance survey. इन्शुरन्स मला कंपनी करता असेल Why? All for the National, Oriental, and New India Insurance. साल्वेज इन्शुरन्स की या कला Salvage. क्लेम Yeah, for your machinery breakdown, fire insurance. I was doing for 3 companies: United India, New India Insurance, and National Insurance. कंचा आणतो डिव्हिजन म्हणजे ऍक्सिडेंट व्हेकल्स की या Not accident vehicles. It is pertaining to fire, machinery breakdown. तुम्ही Too. Yes. केन्ना तुमची सिन्सियरिटी ऍट द टास्क देन Wait. I was You have doing to it see in everything. 2008. I was doing it. After that, I concentrated only in my tire business. why which can be resold, not other things. No, we sell tires. Only. We don't resell. No. We don't resell. We are specialists in. नाही तुम्ही व्हील अलाइनमेंट फर्स्ट टाइम मंगोरा काढलेला आहे Wait, in 1998 1988. सेम प्लेस की आता ते काही असं पडलं त्या No, प्लेस it की was तुमचे in Bandar, Maidan 4th Cross Road. We used to have our office there. And with the advent of Maruti, all these new technology came in. Before Fiat and Ambassador, we never used to have the need for wheel alignment. होय उलायचं मी तारे देणे पिते देणे तारे देणे तिथलं After Maruti came, we started having all these new equipment. what is the difference between without wheel alignment earlier? No, what used to happen was, first the speed of the vehicles weren't as much as Marutis and all that. हो Yes. हो त्या तशी जाल्लें ना Why? मग स्पीड चड जाल्लें तर you should have a Vehicles became lighter, and you used to have this imbalance problem. Openings. Suspension systems got changed.
everything changed. Toughness of the suspension. Yes. ಮತ್ತೆ त्याचे sustainability उणी जाता म्हणजे किती No, the type of suspension. Now we have what is known as a McPherson strut suspension. So that's a totally different type of suspension. And those are all very light cars. And to have that, the feeling of nicety in driving of a car, it has to be perfectly aligned. Otherwise, what happens is if you go beyond 40 kilometers, the steering will start wobbling. That will happen. So you'll have to balance the tires, align the wheels. But it is a very minute things. Yes. What is the? तुम्ही engineer झाल्याने, you tell me about something about that. See, every steering, you tell it is a steering system. And when it is a steering system, there are parameters within which the tires have to be aligned. Like for example, there is what is known as the camber. Camber is, you keep it, the tire has to be perfectly perpendicular to the ground. That is zero camber. Usually in suspension systems, it is about 30 minutes inside. 30 minutes, that is, mind you, 30 minutes is 1 degree divided by 60. So 30 minutes. It's a very, very small adjustment that we'll have to do. But if it is not done, what happens is your tire will start wearing out. Yes. एक भीतरली side जरची आहे परत. There is one more adjustment which is known as the caster. And if that is not proper, either your car will pull to one side when you are going. So those are very two important adjustments. Then one more is the toe, in which the tires will have to be going to the front, exactly to the front, not to the sides. ते जाता. Yes. एक लहानशी ब्रेक काढून घ्या. मग कोंकणी भाषेत लेखक या कार्यक्रमात आमच्या संगत असा रंगनाथ भट पक्का कोंकणी मनीस ताका इंग्लिश उलोवन सोयी जाल्या. आम्ही कोंकणीत इंग्लिश उलोवच्या वरून इंग्लिश आणि इंग्लिश उलयला बरे पडटा. ही इज अ बेस्ट कंपनी केदाळे. एक ब्रेक काढून घ्या. राव आमच्या सांगता पळा विपर न्यूज कोंकणी मध्ये नकेत्र एक ब्रेक. स्वागत मग कोंकणी भाषेत लेखक या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा रंगनाथ भट आणि तो रोटरीचो गव्हर्नर. रोटरी म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा लायन्स आनी रोटरी आमकां 40 वर्सां म्हणसर ज्युनियर चेंबर इंटरनॅशनल JCI म्हण आसा. आंतरराष्ट्रीय मस्तूर म्हणचे क्लब आसात पूण पॉप्युलर मोस्ट भुरग्यांक JCI आनीक अशें आमी वडांक जाल्यार विंगड ट्रेडाचे वटूक जावन रोटरी नाजाल्यार लायन्स म्हण करतात. एक तुका एक पॅरामिटर आसता. हर एक क्लबाचे मेंबर जायचे जाल्यार इतलेंच तांकां सर्वीस करचे म्हण आसता. पळयतल्यांक ते सर्वीस म्हण बगना. मुस्तपटी ते समजते रोटरी आनी लायन्सात आसता. पळयतल्यांक कळ्ळें आनी जेवचे आनीक गमत मारचे म्हणल्यार बरें दिसता. बट एक रोटरीचे एक्च्युअल सर्वीस करचे म्हणून एक रोटरी गव्हर्नर जाल्यार ते सांगीत तूं रोटरीचे लायफ हावशें सांगा कशें केदाळा तुमी रोटरीक आसक्त केली. हांव 1989 रोटरी सरवलो फर्स्ट. मात्र रोटरी वच्चो सुरू केले ल्हान रोटरी क्लब ऑफ मँगलोर नॉर्थ म्हणून फाउंडर मेंबर ताजे ते 1969 आसले स्टार्ट जाले. तेन्ना हांव केदाळा रोटरी मिटींग म्हजे अन्न वाट वचेसले फॅमिली मिटींग म्हणून आसतना इवन अदरवाइज आय यूज टू गो टू दोज मिटींग्स अँड आय वॉज रियली इन्फ्लुएन्स्ड by the activities done by the members. That time Rotary was very, very serious. Attendance was compulsory. तुम्ही 3 मीटिंग ॲबसेंट जाल म्हणजे जाल्यार नेक्स्ट तू दिलेरी काढचे म्हणून तुमकां ना तुम्ही ना तुम्ही जे ड्यूज भरलेरी काढतात. वय इट वॉज व्हेरी स्ट्रिक्ट. बट द सर्वीस ॲक्टिविटी तांणी करची पळोवन मस्त इन्फ्लुएन्स जालो म्हाका. सो इन 1989 हांवूय रोटरी सर्वलो. तुम्ही मेंबर जाले वय 1989 अँड ह्या वर्ल्डीक जावच्या फुडें. No, after getting married. I got married in 1986. 86. Yes.
and 1997-98 I was the president of Rotary Club. North North आणि 2001-2 हांव ताजे असिस्टंट गव्हर्नर आलो झोन 3. नाही तुम्ही वापस थंय केन्ना थंय गॅप येता या खंयची तरी प्रॉब्लेम आता तुम्ही सेक्रेटरी जाता आशिल्ले वापस ना क्रायसिस मॅनेजमेंटाचे पोस्ट मुस्त घेतला गे म्हणते. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज आमचे एक तुम्ही एक बटे सेक्रेटरी जाल्ले हिंग वता म्हाका हय संस्थे रन जावका दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. It is not about being in an organization and just seeing it go down, but we are really doing something for the organization which is doing good in this world. Selfless म्हणजे मस्त जनाक डाऊट आसा what is this Rotary म्हणून. So I tell them Rotary खंयची एक संस्था म्हणा रे it is about friendship and service. In life it is very very difficult to get a good relationship. Relationships are very more than anything else in the world. Money is not important, but relationship, our friendship is more important than anything else in the world, like a family. Your friendship is also like a family only. So if we have that in our mind that everybody in this world is my family, then I think we are going to have a very very आज हर एक की रेकमेंडेशन ಅಂತ ಒಂಚೆ रेफरेंस नसताना खंयची जायना म्हणल्यार टीचर आयला आणि रोटरी आता हांव जर्नलिस्ट रे आनी एका जर्नलिस्टाक सेरोंक तितले दे आर नॉट इंटरेस्टेड. एका वकिलाक शिरवायचे म्हणटात, एका बिझनेसमॅनाक शिरवायचे म्हणटात, एका लेक्चरराक शिरवायचे म्हणून मेनी प्रोफेशन्स जॉईन ऑन वन फॉरम म्हणटात. ते कॉन्सेप्ट कशें म्हण सांगायचे कालांक म्हणा रे in 1905 Paul Harris म्हणून एकल्यान स्टार्ट केले रोटरी. तेन्ना that was the time when things were very very bad. It was a cutthroat competition. हर एकाकी people were vying with each other. one upmanship म्हणता पळय arrogantly competing. very arrogant. So he thought why cannot people of different perspectives ते म्हणा रे म्हजे एक ओपिनियन तांचे एक ओपिनियन आम्ही पुरो वोट आयला रे we can have a really good club. People of different ideas can come together and do it. It is like this, like a club will be like a cross section of the society. आमचे सोसायटी कशें आहा तशेंत एक लॉयर तुम्ही सांगला म्हणके एक लॉयर एक डॉक्टर म्हणजे देखील एक शहर ब्रोकर तिसरे ड्रायव्हर त्याच्याने एक every club will be a representation of the society of that place. क्रॉस सेक्शन म्हणजे cross section of people society. Yes. So Rotary will have good people in it, bad people in it, everything. But when they come together they will come out with superb ideas. That is the beauty of Rotary. Paul Harris. Yes. Paul Harris is idea thi nothing like it. I have never seen anything like this. Such a beautiful ideas come out of Rotary, and even though maybe in business we are competing. We may be competitors, but in Rotary we are not. आमचे क्लब म्हणतो I have got one more tire dealer in my the best of friends. We don't compete with each other. We have got our आमचे कस्टमर आमकां तांचे कस्टमर तांकां. It is like that. आणि ताका ब्रँड जाय जाल्यार यू कॅन रेकमेंड ताका लगेच सांग वय आमचे रोटरी मेंबर. yes. आनी एक एडवांटेज कांय म्हणा रे इट इज फ्रेंडशिप. तुमकां तुमी खंय वचात तुमकां एक लायक फ्रेंड मेळटा. I have great now friends in all over the world. Even in India, I can go anywhere. I went to Indore. They took me to Ujjain. They took me to different places. There are people who will help you to any extent. That is the beauty of it. And sometimes what happens is accidents happen. And they look at the directory. Directory put on, oh, amche thai eklo Rotarian asa. Tanche help can't give ya. But to phone korna. So many incidents have happened that way. When people have helped each other. Rotary म्हणल्या खातीर हेल्प करचे. And Rotary कितले systematic म्हणा रे.
the names of the Rotarians around the world can be found in one particular place. We have got a RI website is there. If you go there, तुम्ही खाली प्रेस करून अरे मंडे सुजमन गॅलरी तर तुमचे नाव ऑटोमॅटिकली येतं, ईमेल ॲड्रेस पुरा येतं ऑटोमॅटिकली आणि एक ब्युटी कसं म्हणारी 30th ऑफ नाईट काय मेच्या टक्क प्रेसिडेंटशिप थंय RI तुझ्या हांगा चेंज जाता थंय चेंज जाता and automatic 1st of July one more person is come. That is why automatic Rotary एक असा the story of Rotary gets rewritten every year. Because people come येवन मुझे वर्षांत म्हाका मस्त काम करता म्हणून तो ताजे एक उत्साहान तो एक काम करता. That's really inspiring. आणि ताच्या खातीर कशें ट्रेनिंग दितात एखादा लीडर जाय जाल्यार ट्रेनिंग दितात. One more beauty of Rotary is that तुम्ही प्रेसिडेंटशिप तो डायरेक्टरशिप एनीथिंग यू टेक 80 वर्साचेर घेतल्यार प्रेसिडेंटशिप घेतल्यार त्यात नाही ट्रेनिंग रेडी जावं का म्हणून एक मेंटॅलिटी. आमी एक ब्रेक काडया मागीर दॅट इज इंटरेस्टिंग पॉयंट. कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र कार्यक्रम आसा आमच्या मदें आसा रंगनाथ भट रोटरी गव्हर्नर आणि आमच्या मदें तो स्पेशल गेस्ट आज ताच्या बरें आसूं म्हाकाय जायना आणि राव आमच्या सांगता पळय V4 न्यूज लायव्ह कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र एक ब्रेक काडया. स्वागत मग जन कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र या कार्यक्रमात आसा आमच्या मध्ये आसा रंगनाथ भट रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3181 असो मुख्य गव्हर्नर आणि आता प्रेझेंटली व्हायब्रंट गव्हर्नर जावन तो काम करता आसा. एक कोरोनांत एक सगळी बंद जाल्यार रोटरी बंद जावना. झूमाचेर आनी ऑनलायनीचेर मिटींग आसा तेत आसात ट्रेनिंग आसा तेत आसात आनी इतले वायब्रंट वचले एका रोटरी गव्हर्नराक मस्त काम आसा ताच्या फाटल्यान आनी ताचे सांगा कशें ट्रेनिंग दिता सांगा ते हर एका मनशाक तुमी प्रेसिडेंट जाय जाल्यार ट्रेजरर जाय जाल्यार सेक्रेटरी जाय जाल्यार तो जाय जाल्यार 80 इयर्स जावं की पुरो 30 इयर्स जावं सगळ्यांक ओट्टू घालून एक ट्रेनिंग म्हूण करतात कंपल्सरी वचचें. करेक्ट. आमचे रोटरी म्हळ्यार भारी एक सिस्टमॅटीक संस्था आणि तांतू कालें म्हळ्यार दे से दॅट लिडरशीप इज बाय डेलिगेशन. तूं एक प्रेसिडेंट जाल्यार 100% काम तुवें करचें तशें न्हय. पुरा काम इज डिवायडेड इंटू स्मॉल 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 वर्क आणि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गिवन टू एवरीबडी. सो फॉर ईच ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुमकां ट्रेनिंग आसा. आतां आमचे संस्थांत खजांची म्हूण आसा ताका ट्रेनिंग आसा, डायरेक्टर म्हूण आसा ताका ट्रेनिंग आसा, वायस प्रेसिडेंट आनी एक स्पेशालिटी म्हळ्यार आमचे नेक्स्ट इयराचे कोण प्रेसिडेंट जाता ताका 1.5 वर्स फुडें ताचे ट्रेनिंग स्टार्ट जाता. इवन फॉर गव्हर्नर 2.5 वर्स फुडें स्टार्ट जाता ट्रेनिंग. सो आनी ताणें सेल्फ खर्च करून वचचें वय रोटरी व्हडले म्हणजे ते एक एन्थुजियाझम कितलें न्ही म्हणल्यार तुमकां खंय पुरो ट्रेनिंग आसता सांगा. आतां कोरोनाचे सोड पयलें खंय पुरो आसता सांगा. आमकां एक सॅन्डियागो अमेरिकांत हय बरें सॅन्डियागो अमेरिका म्हळ्यार एटलिस्ट यू शूड स्पेंड 2 लाख रुपीज सोड. ओके ओके म्हळ्यार आयकता दर्शकाक एक इंडोरांत आसलें एक चेन्नईंत आसलें. So all expenses we'll have to around 10 lakhs rupees एक पण तुम्ही हरी एपडी येताना जायचे. So some of the expenses they give us. Why? That is a different. Yes, but others you will have to pay for it. Why? मग तसे नाही एक ते पैसे करसून तुमच्याकडे त्या असल्या त्या इंटरेस्टर जाऊच्या वेळा आपले दॅट इज तुमका एक सांगता हे MBA केलेलं काही चढ आहे ना. अय्यो सुपर सुपर. तितले लायक न्हू तुमकां पर्सनालिटी डेव्हलपमेंट जावंक पॉलिश करतात. येस अँड द वर्ल्ड्स बेस्ट फॅकल्टी विल कम देर. बेस्ट फॅकल्टी अँड तांचो कॉम्प्रोमाइज ना तांचे. अय्यो त्यांनी पण आमचे रोटेरियन्सचे बट दे आर लिडर्स इन देअर
leaders, they are तांचे personality development company असता, they are lawyers, they are really qualified people who come and train you, real qualified, worth hearing. And it is world class, the training is world class, and by the time you come out of the training, you actually feel that you have gained something out of it. Modified yourself, my brother. Yes, that is really good. तुमचे रोटरी तशें आसतना यू आर द सायक्लिस्ट, तुमगेले एक हॉबी आसा सायकलिंगाचे हॉबी की या तुमगेले आतां खंयच्या एका गरजे खातीर की तुमगे सायकलिंग आतां कोणी दर्शक एक सायकल आमी सकाळी वी हॅड इट म्हणून सायकलिंग म्हणून एक आसा पर्सनली इट इज ए हॉबी, ताच्या विशयान सांगा. सान आसतना सायकल सोडतालो. That cycle is that is generally cycle. Then what happened was I was totally overweight. Not that time. तुमची weight चड जाली. Weight चड जाले. Then there was my friend who said, why don't you start cycling? Because diet is not going to help. And the BP, I have BP, blood pressure. And मस्त कामाला गेले बीपी जायचे म्हणतात. कामा करून घ्यायचे जाल्यार. सो तांचे रेकमेंडेशन हांवें एक सायकल घेतले. सायकल कितले त्याची वर्थ सांगून सोडा कितल्याचे. कितले एक 80,000 1 ಲಕ್ಷ कितले जाता. मागीर I started cycling. Cycle soon that interest caught up so much that in 1 year I cycled for about 5,500 kilometers. That 2015 अंतर. Then मागीर हांव ಸ್ವಲ್ಪ busy जालो. Now I really. तशें नाही तुम्ही ते सायकलिंगाक आता कोणी तुम्ही म्हणतात तुमचे बीपी समजली, वेट समजली, म्हणजे क्रिएटिन लेवल तो गेले, बीपी तो गेले, शुगर तो गेले. आता तुमका शुगर ना. शुगर अंडर मेडिकेशन इट्स परफेक्ट. परफेक्ट. अच्छा. ते बीपी करेक्ट आसा. सायकलिंग बीपी आनी पुरो करेक्ट आसा. सायकलिंग केले निमित्त द एनर्जी लेवल इन यू इनक्रीजेस अ लॉट. तुमचे एनर्जी लेवल विल रियली गो अप. नाही ताका ट्रेनिंग तशें प्रकार कशें जाय. नाही, वी हॅव गॉट 2 सायकलिंग क्लब्स मँगलोरांत. सांगा नांव सांगा नांव. Mangalore cycling club म्हणून मॅक आणि एमबीसी म्हणून आसा. So they are all very good trainers. तांच्याकडे मेंबर जाल्यार they will guide you. My friend Gopal Krishna Baliga म्हणून एक आसलो, ताणे म्हाका ट्रेनिंग केलें. Everything. कोणाकी जाऊ का जाल्यार त्या क्लबांक गेल्यार very important that you ride in a very systematic way, otherwise you will develop pain in your. ताका ड्रेसिंग आनी चेंज करची म्हळ्यार तुमकां ऑर्डिनरी पॅन्ट शर्ट घालून that is okay, no problem. हे घालें शू घालीचे तशे प्रकारे आगे. Not necessary. In monsoon we don't, we wear slippers only, sandals we wear and. तशें म्हळ्यार काय तुका आतां ते मात कॅप घालून अशें बंद सोडटात घालें. What is important is the helmet. Helmet is important. मस्त हेल्मेट घालून अशें बघून सोडटात. That is for our safety. आमचे खातीर ते हेल्मेट फॉर युअर ओन सेफ्टी. न्ही ते सायकल आमचे सायकल अशें नीट बसून सोडचे. वय नाही, ते 2 टायप सायकल आहा. एक रोड बाईक म्हणून आसा. दॅट इज फॉर दिस यंगर पीपल हू रायड एट हायर स्पीड्स. For us it is the hybrid type, regular cycle, the flat handle type, we ride in that. Yes. मग तुम्ही काही पुरा गेल्यात? The highest कुद्रे मका गेले या आणि काही गेले मका तुम्ही केदांगी सांगले एवढं? वय the ghat section म्हळ्यार that is a challenge. What happens is to हिमालय गेलो, एव्हरेस्ट गेलो म्हण तशें न्हय, तशें एक सायकलांत आसता. आगुंबे गेला हांव, आगुंबे घाट सोडून गेला, वयर गेला, मागीर चारमाडी वयर गेला. म्हळ्यार क्लबांत उलयतना त्या कीर्ती उलोवची ती कीर्ती. All the 4 ghat sections I have climbed, and that is for your own personal satisfaction. Why? People ask why have you climbed? Because it is there. Why? नाही तशें नाही, ते चॅलेंज ते म्हळ्यार क्लबांत बसताना दॅट इज no, it's your personal challenge. We 4 of us we went
आणि अनेक एक आय वेंट टू उडपी अँड केम बॅक दॅट्स 100 किलोमीटर्स म्हणजे वच्चे मात्र की वापस यायचे 50 kilometers to Udupi, 50 kilometers back. पुढे प्लॅन कर का किती खबर Plan करका. Lot of planning is there. म्हणजे कसे That's what you have to regularly hydrate म्हणारे उदा पिऊन का नाही ज्याला otherwise you will get dehydrated. वय fall sick. हो हो थँक्यू Yes. हो हो Yeah, and you'll have to ride at a particular स्पीड वा speed. ते स्पीडोमीटर असतं त्याचे Speedometer म्हणत not the cycle speed, but the speed at which you pedal. हो That is very very important. मग त्यातनं तुमका पुरं जाऊचे आणि पायी There is a lot of science involved. I am not very. नाही बट तुमका ते गाईडलाईन्स काढले जातात. Yeah. Basics I have learned. I am not a very long distance driver, बट नाही तुमचे आम्ही तुमका विचारलं की जागी म्हणाले तुम्ही हेल्थ कॉन्शियस आणि ते घेतलंय. Yes. As a hobby, it's a very nice hobby. बरी हॉबी Very hobby. Yes. सायकल मात्र जागृत करायची मग 1 लाख तिच्या वाटत तिथले कॉस्टली ना आम्ही मार्गावर आहे दोर गेल्यावर जागृत ना तिथले कॉस्टली ना नाही म्हणजे तुम्ही पुढे तुला नष्टाची रक्कम म्हणतात की ಇಲ್ಲ म्हणे No, but 10,000 onward cycles are available. Good cycles are available. तुम्ही काढून केलं रे 10,000 तिथले ते मला ऑर्डिनरी सायकल 3,500-4,000 नादाला रे असता आमच्या रेग्युलर सायकल आमच्या भुरग्यांक आणि काढून 3,000 आणि 1-2-4,000 चढ घालणं त्या सायकली पावता व्हील्स सान असचे हॉड असचे ना तू काही तळलं काही डिफरन्स असा की तांचो ते सान भुरगे पण आम्ही त्या चायनीज फिल्म आणि बरं पळयले तांचो सायकल रोड बाईक ताचे सपोर व्हील्स फॉर स्पीड हा इट इज फॉर द स्पीड त्या देखून तशें करचे नाही सो तुमचे त्या सायकलिंगा विशयान तुमचे हेल्थ समजावचे कॉन्सेप्ट व्हेरी मच अदर कोल हॉबीज तुमचे उरले ते सोडले फोटोग्राफी सांगा गो फॉर बर्ड फोटोग्राफी वडील तुमचे पहिले मागीर बर्ड बोलायचे I have been photographing for a long time but कले कॅमेरास यूज करतात तुम्ही Canon use करता Canon use करता I have got a 500 mm lens so I go with that. It's a very nice hobby. You get a lot of exercise. The total weight of the camera and the lens is about 6-7 kgs. lens weight. Body? No, body is about 2 kgs. Body 2 kg and 7-8 kg म्हणजे 10 किलो. Yeah, it's a big good exercise also. It is also a good exercise. And you don't get these birds road or animal. You got to go inside the forest or compulsory. So a lot of walking is involved. मस्त चमकू का मस्त असं and it is good business but good exercise but it is very very satisfying when you get to see the birds. One thing like मला तांचे you get to go into nature greeneries and once you start you तुमका ते बर्ड्साचे साऊंड आणि तुमका ऐकूंक सुरू जाता that's what मरे एकाचे डिफरन्स काय म्हणून तुमका कळता आता सकाळी पुंड दाखले साऊंड करता जाल्यार मागीर कुकूळ कशी साऊंड करता म्हणून कळता अदरवाइज इन युअर डेली लाईफ तुमका ते साऊंड असला रे तुमका कळयना ते कळयना तुम्ही ऐकूचे ते गोष्टी करणं I think interesting thing I would like to tell you. I had gone to Kundapur once. Kundapur गेलो ते बोटिंग करताना एक बर्ड म्हाका मेळ्ळे देन घरा येवन हांव ते पोस्ट प्रोसेसिंग करता आसलो कंप्युटर ताचे पांयाक एक स्मॉल एक हें आसलें टॅग विथ द नंबर इन इट मग तुम्ही क्लिक करून हाडला तो देयर इज अ सिस्टम इन विच यू कॅन सी which place the bird has come from because people put a tag on it and leave it so I found out that it was from Alaska from तिथले पैसेले एक बर्ड तुमका मेळ्ळे म्हणून ते साधारणशी पूर डेली राहिले ते निगे it become big story yes एक ब्रेक काढ घ्या कोंकणी भाषेतले एकत्र या कार्यक्रमाचा आमच्या संग्रहाचा रंगनाथ भट्ट त्याची हॉबीज रोटरी 3181 असो तो गव्हर्नर पण त्याची सांगता हॉबीज कितल्यो सायकलिंग फोटोग्राफी त्याची सांगता इतर सबाळ आणि की असा मुकल्या एका सेक्शनात आणि की त्याच्याकडे उलोवंक राव आमच्या सांगता पळया बिफोर न्यूज कोंकणी भाषेतले एकत्र
स्वागत मग कोंकणी भाषेन लेखत्र या कार्यक्रमाचा आमच्या पदाचा रंगनाथ भट रोटरीचो गव्हर्नर 3181 4 जिल्ह्यांक हे रोटरी एक गव्हर्नर जाता तो आणि ताच्या सांगाता सुमार कितले मेंबर आसात 3,500 3,500 मेंबरांचो एका वर्षाच्या मट्टाक न्ही 1 year किंग 1 year. हय सांगले लास्ट वर्ड इज ऑफ द गव्हर्नर न्ही हरिकांती You are not the king. मागीर किंग मेकर Chief servant of all the प्रधान सेवक to keep them in together. इंटॅक्ट It needs a lot of सांगा effort. किती सेवा करता तुम्ही रोटरींत आमचे ह्या वर्ष हांव गॉट 4 डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट एक डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट आमचे एक चम्मच कम 4 कदम आगे म्हणून एक चमच कम अरे एक चमचे ऑयल आणि शुगर तुम्ही उण घेवका हो आणि 4 हेज्जे चड चमकुका हां इट्स अबाउट स्टॉपिंग एनसीडी शुगर आणि शुगर अँड ऑयल हां अँड 4 कदम आगे म्हणारे हय कळ्ळें एक्सरसाइज करका एक अर्ध घंटा एक्सरसाइज करका तेका म्हणारी एनसीडीज म्हणा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस दीस डायबिटीज ब्लड प्रेशर किडनी डिजीजेस हार्ट डिजीजेस दोज आर ऑल डिजीजेस बिकॉज ऑफ लाईफस्टाईल तुमचे लाईफस्टाईल आणि तुमचे डिजीजेस ते ब्यूटिफुल एक चम्मच कम 4 कदम आगे ब्यूटिफुल येस सो इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ रोटरी इंडिया म्हाका तें बारी इश्ट जालें म्हणून हांव ते आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट केला इट इज ऑफ ते आमच्या स्कुलांत कॉलेजांत पळय ते क्रिएटिंग अवेरनेस अँड ऑल्सो इन द पब्लीक वी हॅव गॉट 4 days इन अ इयर वर्ल्ड हार्ट डे मागीर आमचे रोटरीचे 2 दिसा मागीर आनीक एक दिसांत आमी वी आर गोइंग टू हॅव दीस अवेरनेस अबाउट नंबर्स वॉट आर दीस नंबर्स म्हणारी BMI वेदर यू आर ओवरवेट what is your blood pressure, what is your sugar level. So we will make readings for all the people and give it to them so that they can go to their doctors and take redressal actions. So that is one of the very ambitious projects. And second project काय मला रे विन्स म्हणा कसं वॉश इन स्कूल्स म्हणून ते आमचे स्कूलांत न्ही पुरा हात धुवचे कशी हात धुवचे बारी मुख्य यान जाला हे कोविड कोरोना मस्त यान जाला इजेंडा निकल कोरोना इट इज गेटिंग मच इम्पॉर्टंट मागीर स्कूलांत टॉयलेट्स ना म्हण जाल्यार आमी रोटरी सायडा दुकान कशें दिवचे म्हण एक पळोवचें मागीर हांचे मेन्स्ट्रुअल अवेरनेस इन गर्ल्स because lot of girls who come cannot afford all that so the advertise पळोवन रावचे तांकां ते last year we tied up with Bella company it's a costly affair no this year also no costly affair yes भुरग्यांक चेडवां भुरग्यांक they come and they talk to the children how to use it aware of them because it is a stigma for the girl students it's a humanitarian work yes so आणि एक project third project is first aid training for school and college going students. It's a beauty yes that we have asked our Red Cross for help. They are doing it. And the fourth mini project is tree planting. We want to have it throughout the year and June, July and August 15th are the main days during which at least we want to plant about 1.5 lakh trees. सगळ्या 4 districts all 4 districts then there are smaller other projects we have got health curative blood bank tempura ek korka mudlekla ek Chamarajanagar district anta so if everything goes well we will have a blood bank in Chamarajanagar district Chamarajanagar आमचा डॉक्टर कोण घ्यायचा नाही तो कोणतो पुढे नागरजी त्याला एक आश्रम टाइप very dedicated governor fast governor चामराजनगर म्हणता ना त्याला एवढं काय लाव असताना असेल म्हणून आय वॉज द सेक्रेटरी ॲट दॅट टाइम नाही तुमचे प्रोजेक्ट आणि प्रला एक साईडचं फॅमिली पॅकिंग कशा असायची या का बरं विदाउट फॅमिली यू आर अ बिग झिरो my plus point is that I have got a family who supports me in everything. My wife comes for every meeting, for every Rotary project she is there, and she is my main source of not strength only, she is my source of inspiration also.
she really helps me in everything. She has motivated me to take up this leadership also. Yes. And my son. नाही तुम्ही मागिरे करतात का म्हणणार मस्त जण चॅरिटी करतात तुमच्या स्कूलांनी. यू आर द सेक्रेटरी फॉर दॅट. Yes. कशी द्या त्यामुळे ऑल ओव्हर एल्युमनाई कम अँड गिव्ह टू अस. अँड आमचे स्कूल अनकाळ म्हणारे वी आर नॉट लुकिंग फॉर प्रॉफिट. सो वॉट एवर बेंजनपदाव इंजिनियरिंग कॉलेज दॅट इज द इंजिनियरिंग कॉलेज मग हंगा मंगळूर ಅಂತ ಸಹ ಪೂರಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೆನರಾ कशा सगळे केनरा हायस्कूल असोसिएशन हायस्कूल असोसिएशन सगळे वी लुक फॉर वी डू नॉट लुक ॲट प्रॉफिट्स. वी लुक ॲट educating children. We look at creating cream of the society leaders. Cream of the society, not cream of the future leaders. Okay. Oh yes. तिथलं त्या तुमगेला एमंत होतं सर. कितले स्टुडंट असं टोटल? We have got about 11,000 students. And एक satisfaction म्हणारी all the companies who have taken our students they give us a feedback that your students are very good. Disciplined and well mannered. What we harp on integrity. We harp on integrity, ethics, morals. Those are the three qualities we say every individual should possess. Integrity. That is very very important in life. हो तो तिथले फॅमिली तुमची सायकल तुम्ही अगं पुरा येताना कारखान्यावर पटल्या नाही तली ना बाई काऊन काय पहिले एवढी सायकल मग यू आर द लीडर ऑफ द लीडर्स. झोन 3181 म्हळ्यार रोटरी म्हळ्यार पुरो लिडर्सच असचे तुमच्या वडले लिडर यात आणि तांचो पुरांचो लिडर या वर्साक तुम्ही. अँड तुमचे एक चमच कम 4 कदम आगे तुमका सक्सेस हाडून दी. तुमची 4 कदम आगे 10 कदम आगे वचून दी तुमच्या लायफांत तुम्ही आशिल्ले पुरो अचिवमेंट तुमका करूंक साध्य जावं दी. आणि आमी पातयेचो वेंकटरमण आणि पुरो देव आमी पातयेचे पुरो देव तुमकां हाच्या खातीर पुरो सहाय हेल्प आणि द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल माइट कम यू अँड बी सक्सेसफुल. तुमकां पुरो सक्सेसफुल येऊ दी म्हणून सर कोंकणी मोगींच्या तर्फेन थँक्यू तुमकां विश करन. आज हांगा येवन कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र जाल्या. कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र आमचे पळय ल्हान विशय न्ही. हांगा येवका जाल्यार तुमी तुमचे पाठ आमी 2 वर्सां धरले म्हटले. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू फॉर कमिंग. थँक्यू. बिग थँक टू यू. थँक्यू. रोटरी लाईफ तुमचे सक्सेसफुल जावं. नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल लेवल जावन एक सक्सेसफुल मनीस जावन आमकां आनीक एक हेम्याचो रंगनाथ भट जिंदाबाद. अँड तुमगेले पेट नेम रंगा इज अ पेट नेम फॉर यू. आनी की शायनींग जावं म्हणून आशेता सर कोंकणी म्हाका. थँक्यू फॉर कमिंग. थँक्यू. कोंकणी भाशेंतले एकत्र ह्या कार्यक्रमांत आसा आमी. आमचे मदीं आसलो रंगनाथ भट रंगा आनी तो रोटरी 3181 हाचो आतां गव्हर्नर म्हळ्यार 4 जिल्ह्यांचो. ताच्या लायफाची स्टोरी आमी पळयली. एक रोटरी गव्हर्नर जाय जाल्यार कशें, एक बॅकिंग कशें जाय, फॅमिली कशें आसा. तुमी आमचे सांगता 1 घंटेभर रावन हे कार्यक्रम पळयते आसात. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. हर एक अभ्रेस्तार आमच्या सांगता तुमी रावतात. तुमकां हर एकल्याक देव बरें म्हणटना मोकल्या अभ्रेस्तार परत येता. हांव रेमंड देखुना परत तुमकां मेळटा परत कोंकणी प्रोग्रामान. ह्या 2:30 बोलीच्या कोंकणीच्या प्रोग्रामात तुमकां परत मेळोंक हांव संतोश भोगता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.